E rauranga tira mahuri noa tēnā kūtau katoa. He ke te rau e mi hou ka i te kōkirihia hei a whenga uria ngā tirangi i te wā o te mate. Ko ngā here ngā te manatū hauraka i te aukati ngā whānau ki te tangi tika atu ki ngā mate. Ko te mirumiru o te mate ānahe na he whakaetea ana ki te wharetaka tūpāpaku ki te urupa anua hoki. Ka tangi te aroa. He rau e mi tangihanga hou hei āwhina i ngā uri o Ngāti Rangi i te taunga o te pōke ao. I toko ake te wakaaro i runga i te aroa nui, ka aere pore atu te wā naupani ki te urupa. Kua rira ki... Nā runga i ngā tikanga tangihanga te manatū hauora i te wā o te uru tānei, ko kore e whakaetia ngā tangihanga me te aha no e haere tahanga atu ana etahi whānau ki te urupa. Te wā o te mate ka tū taanga, engari ki te kore e tangata, ka kino te rāuatanga. Me te mārama tonu, me no o ngū rātau i te wā o te mate. Engari, kua tīni. Nō reira i whakahaua Chei Meona kai āwhina e te kuia mōrehu o Ngāti Rangi ki te waihanga mai tētahi rauemi mati hiko hei tuari ki ngā uri 2,500 o te iwi. Ko ngā karakia Māori, engari e mea poto, e mea ngāwari, ko ngā karakia Karaitiana, ko e te i waiata, e te i poiri, karanganei. Koinga te hihia o ngā kaumātua me ngā pāke i runga i te mōhio, e kore tai a rātai te puta mai o rātai mirimiri. He oi e whakahaere hia ana he wānanga a Ipurangi, hei āta whakamārama ki ngā uri te rangi whāwhātanga o ngā kōrero. Ko te nuinga o ngā tāngata ko tū ono mai ki tēnei wānanga, kore reo, kore tikanga, kare anō kia tū ki runga i te marae ki te wai kōrero, ki te pōwiri, ki te paranga. Kei te ngāwari te oonu, kei te oonu te ngāwari. Nā reira, aakua e ko tukuna i runga i te ngākau maaki, me ako tonu mai, kia tika te ako, kia pai te tuku. Ka patua te wai, ka oia te wai, ka rotua. Me te pōhiri anō a Ngāti Rangi ki te hunga e hia kai ana, kia na nāua te rauemi nei, kere ama right, te ao Māori. He toko rua anō noa o te arua nei kua mate i te mate korona e ai ki te tūmua ki o te rāngai haura tū matanui i te hui me te hunga pāpā hoki pāre mate i tēnei ahi. He koroua i ona tau i wa te kau i mate i te hohipero waikato i nanahi i whai hononga ia ki te kāhui tūroro i matamata. Ko te mate ngatu arua he kuia i ona tau waru te kau i mate i te hohipero o Burwood i o tautahi. Ko ia tētahi o ngā kaumātua e rua te kau o te kāhui tūroro ki Rosewood toko whitu katoa rātau kua hinga i tēnei wā. Ana nau wā matenga e rua kua kakea ke te tauranga o te hunga mate i Aotearoa nei ki te tekau mātahi. Ko te rongo pai ke kua heke te nui o ngā tūroro hou ki te rua, ai ono anō hoki e matapāete ana kua pākia ana ko te katoa o te hunga kua pākia, kua tūpono pākia hoki i te rānei kua heke ki te toko waru, ko tahi mano e whārau mā iwa te tapeke. He toko rua anō kai ro hōhipera, ana kua te kau mā whākatoa rātau i te rānei, toko toru kai te wāhanga whā omo, toko rua o rātau e noho tau mahana. E whātekau maono anō ngā tāngata kua whakamāuia ki te mate e warurau te kau mā ono te tapeke o rātau. Ana e rua o ngā tūroro hou i te rānei he Māori kua kotahi rau e rua te kau te tapeke e ono te kau mā whāngauri Pasifika kua pāngia kotahi te tūroro hou i tēnei rā. Hei a piti atu ki awa kōrero kai te whakawhiti matau rā tura tātou i tēnei wā ki tāmatu karere i te whare pāremata kia aroha mane, aroha tēnā koe. Kia ora Piripi, o ngā tūroro toko waru hō, toko rua he Māori. He pikinga ake i te nui mōhio tia ina nahi rā ki te kotahi rau rua te kau. Kotahi noi ho te pikinga ake o ngā tūroro Pasifika ki te ono te kau mā whā. Neke atu i te 2,000 ngā uri Māori kua whakamātauhia, e 5,000 ngā uri Pasifika. Ina nahi rā i rewa i te manatū haura he rautaki ohotata Māori. Hei a pōpō ka hono mai te toihau haura Māori tuarua a John Whanga ki te whakamārama atu i ngā whakaritenga. He oi hei tā te minita take pūtea tā Grant Robertson, he pūtea e wāte ana hei whakatūtuki i te rākaupapa.
Nā reira, Piripi, mēnā ka hau atua Aotearoa ki te taumata o Hiti Tuatoru. He rongo pai pea ka puta ki te hunga whakangau I mua mai I te mutunga o te marama. Nō reira, he te iwi koina noiho mo tēnei wā hoki atu ki a koe Piripi. Tēnā koe I ēnā kōrero whakamārama. He tua tangata a Michael Campbell ki tōna hapori te tai tokerau, whai muri tana tī nei te ahi I rarahu I te whare o tētahi kau mātua noho tata ki aia. Ko te kōrero a te ratonga tī nei ahi mēnā I paku tō muri ake tana tāinga atu, kua kaingia katoa tia te whare, e hine mahuika. I wera ngā whakāhua I ngā pātū. I could see the light shades mounting off the ceiling in the lounge, dining room, kitchen. Curtains, net curtains were just mounting off the windows around me. No te hunga parahiahia a Lorraine, koinei tana putanga tuatahi tana tapu ki te haere ki te hoko kai, nā waira I takatana rākau kākara I tahuna. So I broke the front slider door with a hammer. There were 2 garden hoses and stood there for about 20 minutes. I'm just very appreciative because everything's helping, you know. It would have burnt to the ground, I believe. Touched my heart, eh? You know. No, it's good. Hei tā te tiriti kaumātua nei I whāngare, ko te āwhina tētahi ki tētahi, te whakaaro matua. It boils down to people helping people, you know. That's what it is all about, eh? Nā tana āwhina I ana hoa noho, I patua kenotia Campbell, a I tauia ki te hohipira mo te pō. Just folded over the boot and just started spewing. Yeah, just with the smoke. Just black vomit coming out. Kua āwhina Housing New Zealand e a Kidwell kia whai wāhia ki tētahi hotera mo te marama, e rangi hei tāna he huarahi roa kai tua. Oh, really scary, yeah. And especially we can't get any of this cleaned or done anything until lockdown. A te wetenga o ngā here o te rāhui aro take ngā I ngā maramara o te kāpura. Ruku ai Tipene Allen, te ao Māori. Ko te tihi o ruahi ne tētahi o ngā rōpū Māori te rohe o Manawatu, e awhia nei ngā hapori Māori I tēnei wā o te herenga. Ko tētahi o ngā kaupapa nui ko te wero I te hunga ki ngā rongoa ārai ma te rewharewa I tokorangi marae I tēnei wiki. Kei a Regan Paranihi ngā kōrero. I toko ake tēnei kaupapa heia ki ngā whānau parahiahia Māori ki mātene pare waha kawa te papai o ia anō hoki kia werohia rātau ki te rongoa ārai mate. He nui ngā rariu māwiwitanga kai te ao noho nei. Nā reira ai ki ngā kōrero, me haramai rā te iwi. Kia riroa I a rātou tēnei hei ārai tanga atu. E ngā wari ai, te taitai mai o te iwi, ngā tāngata I mahua mai te wero I tērā atu wiki. Hakua e hara tēnei te rongoa hei patu I te huakito, hei tā Jane Mitchell, he ārai e ora ai te tangata, te wā o te mateuruta. Influenza is real and it does kill. So, you know, getting these vaccines as soon as we can, delivered to our high needs population and our elderly Māori Pacific is just hopefully going to make a difference when we come out of this COVID. Ki haia Māori ka whai wā ki te kapo I tēnei wero hei ahurutanga mā rātou. Nā ko nā ipuare ake te whakaaro kia mauria mai I tēnei wero ki konei. It's about access. Accessing services. It's about reducing barriers, you know, costs driving into town. Ma te Māori anō te Māori, ne? Heita Amelia Arapere, hakua e taumaha ana e tehi I te noho rāhui, he mea whakaohoho wairua ki e tehi atu. Kai reira tuni te wero, mena rā e pai ana tēnei momo wero, nā te mea kua hoki e tehi o tātou whananga, ki te titiro ki te ngāhere, ki te hoki anō ki te moana, ki te whenua, ki te kētia. E tahi o ngā ārai, kāri te ārai tia. Ko te whakamahi tonu I te marae hei ahuru mō wai te hiahia nui, a Dee Rickson, hei te anamata. Māori is top priority and I think it's the most amazing thing to come out to the marae, to the people. I think it's the best thing we could be doing and I'm hoping
that we can continue this in the future. Ko te aki nui ki ngā kaumātua me ngā tūroro, kia werohia rātou ki te rongo ārai ma te rewharewa, hei oranga mō rātou. Regan Paranihi, Te Ao Māori.